ɗum ɗon no waɗa sabu neɗɗo on o yeebo wal khusrani neɗɗo on wona perduɗo ɓe maaki noon fa kam minan nasi man kana zahira tadyin wo heewi e yimɓe ɓen tawi ɓandentede mo ɓe feññini ha ɓe mari diina moƴƴa non wa solahi ɓe hino moƴƴi ha kanat la tafutuhu solatu wo oɗo hari juulugol fututako mo fil masjid ko juulirde kana min ahli qur'an oɗo hari koye yimɓe qur'an ko janngaynoɗo qur'an wa kana min ahli sadaqat wo oɗo hari ko neɗɗo ittaynoɗo sadaqa lakin faja'atan tabaddala haluhu wan akasa wo ɗon e ɗon yi'a alhaali oɗo on waylitike yiltodiri wonnoɗo heɗogol qur'an on acci janngaynoɗo qur'an on acci juuleɗo ko juuyde on acci ɓe maaki noon oɗo taraka solat fil masjid o acci juulegol ko juulide hajara al qur'an o accidi qur'anul karim wa raha yamshi ma ahli suu'i joni mo yaada yimɓe bakkatuji ɗi ya tura ma huwa sababu wo ema ɗa andi ko honɗum woni sabu moƴƴunoɗo hanki hande o boni ɓe maaki wo law ta'ammalna min aghlabi ma kana hadha haluhu la ra'ayna anna sababa hiya al-ma'ishati i'tidalun 'alayha fil khalawat wono se ndaare sabu ngun tigiri fewunoɗo hanki hande o alike wo ko wonta sabu liɓamo perdinamo wo ko sabu bakkatuji suuɗiɗi ɗandanteɗa mo duumi ɗin e muɗum lidhalika ajma'a al-arifuna wo ko ɗum waɗi ɓeɗo karama koɓe anduɓe ɓen ɓe moɓodiri ɓenni bi anna allaha bi anna dhunuba al khalawati hiya aslu inkisarati wa yuaddi dhalika ibnu rajabi rahimahullah taala ɓe maki ɓe fotti bo bakatuji suuɗiɗi ɗin ko kañum woni lasli e kala ko bonnata gollal bani adama on wa yuaddi dhalika ibnu rajabi rahimahullah taala fa qal wa anna khatimata su takunu bisababin dasisatin batiniyatin li ba'din la yattali alayha an-nasu wonon sabu ibnu rajab al-hanbali ɓe maki wo ko wonta sabu bani adama yo heɓu yaj'alu sahibuha yamutu ala su'il khatima ibnu rajab maki wo bakkatuji suuɗiɗi ɗi waɗata jongollal ngal yo maayu hara o maayay e battane bonɗe koye allahu tabaraka wa taala dandu en ɗum ɗon battana bonɗe yo allah yafuɗen fajireji ɗi ɓe maaki wal iyadu billah yo allah dandu en ɗum ɗon fa hal yantabihu lwahidu minna ila khuturati dhunubi lhalawat wo yarle goto e men no wattande yila e danger ko jogiti e bakkatuji suuɗi ɗi amma wallahi tellement que bani adam anta ɗum ɗon ɓe maaki ayyuhal muslimin karim kulluna ya'lamu andi no e ko sharia men on wallini moƴƴereji ɗin naɓa e bakkatuji ɗi wonon yarle kadi hiɗen andi bakkatuji ɗi naɓa e kadi moƴƴereji ɗin andi ene hiɗen andi anna alhasanata tudhibna sayyi'at wa anna sayyi'at aidan tudhibna alhasanat moƴƴereji ɗin naɓa e bakkatuji ɗin effacé kono noon ya andu kadi bakkatuji gono ton effacé moƴƴereji maɗi ɓe maaki noon allahu inni wa aqimi salata tarafa nahari wa dhulafa min al-layl inna alhasanati yudhibna sayyi'at dhalika dhikra lidhakirin walakin rubbama la yakhturu ala bali kathirin wogoy allahu inni moƴƴereji ɗin naɓay bakkatuji ɗi wonon kono ko ɓuri ɗuɗde kon e yimɓe ɓen arata e hakkille maɓɓe ɓe miijuto ɓe faama anna hunaka sayyi'at tudhibna bil hasanat no toon bakkatuji go naɓa e moƴƴereji bani adama walakin kayfa dhalika wonon ko honno isma heɗi tomi wolonama inna sahabiyul jalil sayyiduna thawban radiyallahu anhu وهو يروي لنا حديثا
fa yaqulu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo wi'eteɓe ɓe maki wo allahu on inni bakkatuji ɗi moƴƴereji ɗi riwa e bakkatuji ɗi wono yarle ɗen andi moƴƴereji goo no ton e bakkatuji goo naɓay moƴƴereji goo ɓe maki awa heɗitomi wolanama hadith o mo andanitedemo oɗo fillike woni Thawban radiallahu anhu o tawi mo fillanade e annabajo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki o la a'lamanna aqwaman wo wallahi on anda yimɓe goo min ummati jeyaɓe mofte an ɗen mi andaɓe ya'tuna yawma alqiyamati ɓe araye ñalande dargal bi hasanatin ɓe addora moƴƴereji amsalul jibali tihami biyad wo ɓe addora ko fotata wa pelle pelle rawnuɗo pen immorde tawa ɗum fof ko honno moƴƴereji ninaɗo maki fa yaj'alaha llahu azza wa jalla haba an mansura allahu tabaraka wa taala waɗa ɗen pelle maɓɓe moƴƴereji ɗum fof tawa no rawni waɗa ɗum nduggu sakangu yaha on tumasi assahabatu radiallahu anhum taajjabu sahaba ɓe ngalɗi ɓe maki man haula'i wa ma hiya a'maluhum nelaɗo ko homɓe woni ɓen ko honɗum wonno golle ɓeɗo limadha hasanatuhum takunu yawma alqiyamati haba'an mansura nelaɗo ko fi honɗum ɓe moƴƴereji maɓɓe ɗi wonno yeeye ñala e nder ngal nduggu sakitango nelaɗo ɓe maki o qala Thawban radiallahu anhu ya rasulallah sifhu lana Thawban inni nelaɗo sifane men ɓen woni homɓe annabajo alayhi salatu wassalam maki wo ala takunu minhum ɓe Thawban inni nelaɗo sifane men ɓen ɗon alla nakuna minhum hara men tawaka e maɓɓe wa nahnu la na'lamu taw men anda fa qala sallallahu alayhi wa sallam annabajo alayhi salatu wassalam maki amma no ɓen innahum no kamɓe ihwanukum ko musidɓe moɗon wa min jildatikum jiyaɓe e ɓandu moɗon wa ya'khuduna min al-leyli ɓeɗo ɓe ɗanoto e jemma no ɗanotoɗo noon kama ta'khuduna wono ɗanotoɗon noon hatta qiyamul leyli son immike jemma o naafi ɓe immoto jemma ɓe naafa yaqumuna na ɓe immoto walakinnahum ko wontun noon ɓe aqwamun ko yimɓe ida halaw si ɓe weddike bimaharimillahi e ko allahu tabaraka wa taala harmini intahaku ha ɓe memay ɓe juulaygoy ɓe jakkaygoy ɓe immoto jemma goy ɓe naafa ko ɓandu sifa moɗon goy so on ɗanike ɓe ɗanoto ninaɗo maki ko wontun kamɓe si ɓe weddudike e bakkatu ɓe memaymo hiɓe regili tanki ɓe wonde yimɓe ɓen si ɓe weddike tun hare acciɓe famude no hurɓini ya allah ta'ammalu ma'ana annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo wattina yila moƴƴe men daren ko annabajo maki o wonde nedema dey la yuhaddithunana anil usati alladhina la yusallun nelaɗo hum bitalengoy ɓe yeddoɓe ɓala e juulude wala yasumuna ɓala horude wala yusaddaquna ɓe ala okkitirde de la wa innama yaqulu li sahabati wo ndaaro ko nelaɗo makani sahaba ɓen innahum min almuslimin ɓeɗo koye julɓe ɓen ɓe jeeya wa lahum min al a'mali ɓeɗo de no jogiti e golleji as-salihati moƴƴude ma lahum min qiyamil leyli konko ɓe jogiti e immorde moƴƴereji jamma wa sadaqat e sadaqaji wa siyame horugol wa tilawati qur'an e jango qur'an walakinnahum nelaɗo make ko wontun noon ɓeɗo aqwamun ko yimɓe ida halaw si ɓe wedditike tum bimaharimillahi ko allahu azza wa jalla harmini intahaku ha ɓe ñosoto bakka ton ɓe mema e bakka ton idan musidɓe julɓe ijtanibu dhunuba alkhalawat woɗɗitoɗen woɗɗite bakkatuji suuɗiɗi ɗi musidɓe julɓe wona ko téléphone ma wona ko nokku ma wona ko nokkeli wona e nder suudu ko weddoɗo ɗo wona hey e nokku rento bakkatuji suuɗiɗi ɗin anyo oɗo musidɗo
rento tawde noon ɗiɗo bakkatuji suuɗiɗi ko tudhibna sayyi'at ko wi'a ɗiɗo dey ɗi kala wo ko bakkatu ko bani adama jogitino yo wawu faamude yahay e muɗum idan musidɓe julɓe rente ɗum ɗon ande wonde nedama ɗum ɗon no jaa e ko ɓuri hawnade muɗum ɓe maki o huwa yusalli naam oɗo no juulde koye walakinahu yatajassasu an uyubi nnas wo oɗo o juulay kono o yahay o heɗito o ndaara ayibeji e galleji yimɓe ɓen coko cokonno ley oɗo huwa yasumu o hooray walakinahu yanzuru ila maqati il muharram o ndaaray vidéo ji harmuɗi woɓɓe maɓɓe ndaaray porono rewɓe ndaaray vidéo ji ko worɓe e rewɓe ɓorti rewɓe goo kadi ndaara ko worɓe e rewɓe ɓorti worɓe goo kadi ndaara goto e maɓɓe kala si weddike ndaare ko ɗum siɓe maki noon walakinnahu yanzuru o tun o ndaare ala maqati'i muharrama o ndaare vidéo ji harmuɗi ɗi wuhuna kanko yaqra'u lqur'an o jangga qur'an walakinnahu ko wondu kanko yastami'u ila al aghani o heɗitoto musique aji ɗi al muharramati musique aji harmuɗi ɗi o heɗitoto ɗin ɗon musidɓe julɓe walakinahu yastami'u al aghani al muharramati ko wontun noon kanko heɗitoto musique aji harminaɗi ɗi huwona kanko yaf'alu khayrati mo waɗude moƴƴereji walakinahu yasharu ala al muharramati jamma ko hirata ko e bakkatuji ɗi subhanallah fa haulai a'malum satakunu haba'an mansura ɓeɗo ni golleji maɓɓe ɗi laatoto ñande dargal nduggu sakitango musidɓe julɓe yallahu azza wa jalla dande yallahu yafono en fajireji ɗin yallahu azza wa jalla dandu en bakkatuji suuɗi ɗi yallahu tabaraka wa taala woɗɗintin en bakkatuji suuɗi ɗi yallahu yafono en fajireji meɗen ɗin yallahu azza wa jalla okkor en battane moƴƴe yallahu azza wa jalla yafano feƴƴimɓe meɗen ɓen yallahu azza wa jalla yafano feƴƴiɓe meɗen ɓen yallahu azza wa jalla yafano feƴƴiɓe meɗen ɓen yallahu azza wa jalla yafano ardiɓe meɗen ɓen yallahu tabaraka wa taala yurme en waɗa e meɗen nafara ko nafra julɓe yallahu azza wa jalla waɗu barki e nokkule miɗen ɗin fof yallahu azza wa jalla yanñan en Jama TV yallahu tabaraka wa taala reenu on ono musidɓe wonɓe e ndaado ke mise moɗon gandal e faamu télévision mo on Jama TV musidɓe julɓe hande yewtere meɗen e hari no yiilade fiiɗiɗo bakkatuji suuɗiɗi la shakka musidɓe wawi andude jaka bani adama on kala no way wawde yo rento bakkatuji suuɗiɗi ɗi ko tawde noon ko wiyete dhunubul khalawat bakkatuji suuɗiɗi ɗi mehay monta immorde moƴƴereji oɗo bani adam no tawi moƴƴereji ɗi mehay montay bakkatuji ɗi ko noon kañum kadi moƴƴereji ɗin bakkatuji ɗin ittita kañum kadi moƴƴereji ɗin idan musidɓe julɓe yo allah on okkoren battane moƴƴe yo allah on okkoren battane moƴƴe yo allah dandu cheytane folude en tentini e bangal ɓe rewɓe yo allah dandu cheytane folude en tentini e bangal ɓe rewɓe kala wono mo allah on folini kala womo allah o newni cheytane foluma e bangal rewɓe yo allah azza wa jalla yafanoma yo allah on fewno kadi ya mayde yo allah on artire lawol ngal musidɓe julɓe émission moɗon on ko ɗo haali hande so tawi allah on hoddiri en e yontere hande salan sala salminama inchallahu tabaraka wa taala aqulu ma tasmaun min aldhicre wal ayati wa salli llahuma wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.